Mbanje kubasuhuza abanyarwandakazi mwe mukunda gukurikira radiyo Mwirongi mugire amahoro. Uyu munsi rero tukaba turi kumwe n'umutumirwa. Uwo mutumirwa akaba ari butugezeho imiterere y'ubutegetsi bw'igitugu. Karibu mu kiganiro. Murakoze nyakubahwa komuredi, muhuzabikorwa w'ihuriro nyarwanda mu ntara y'Ubufaransa. Ndagira ngo ntangire mbashimira ikaze mwaduhaye kuri radiyo Umwirongi, ijwi rivugira impunzi, ijwi rivugira inzirakarengane katejwe n'ubutegetsi bubi bwica abaturage kandi buvuga ko umuturage ari ku isonga. Reka ntangire nibwira abakunzi ba radiyo Umwirongi ndetse n'abayoboke b'ihuriro ndetse n'inshuti zaryo muri rusange. Njye nitwa Uwineza Derice, nkaba ndi umunyamabanga w'ihuriro mu ntara y'Ubufaransa. Murakoze cyane kuduha ikaze nyakubahwa komuredi. Tudatinze rero ndagira ngo nk'uko wari waduteguriye ikiganiro rwose duhite twanzika, ubwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi icyo wabahishiye uyu munsi. Umwanya ni uwawe. Murakoze nyakubahwa kuduha uyu mwanya kugira ngo tuganirire abanyarwanda ibyo nabo basanzwe bibonera bazi, ariko kuba twaragize amahirwe yo kubona amahirwe yo kuvuga ibitagenda cyangwa se ibituri ku mutima, niyo mpamvu mfashe uyu mwanya wo kugira ngo tuvuge kuri bimwe mu bimenyetso byerekana ubutegetsi bw'igitugu, cyane cyane igihugu cyacu cy'u Rwanda cyatumye abanyarwanda benshi bagihunga, abandi bakabura ubuzima bwabo. Muri make nk'uko uko u Rwanda ruyobowe muri iki gihe biteye impungenge. Abari ku butegetsi bagenda bivuga ibigwi ko bateje imbere igihugu, ariko abanyarwanda bari hanze yarwo bafite ubwisanzure bwo kuvuga ukuri kw'imiyoborere y'ubutegetsi bubi bwica abanyarwanda. Dusanga ubutegetsi bwaratinze ngo buveho. Abaturage bo bahebereye urwaje kuko bicaye ku gakanu, barasenyerwa buri munsi hagamijwe gusahura imitungo yabo nta ngurane. Abandi barafungwa cyangwa se bakicwa barashwe, bakubiswe cyangwa se bishwe n'imibereho mibi irimo n'uburoko. Wakwibaza uti amaherezo azaba yahe? Uruvange rw'ibibazo ruzabonerwa umuti ryari? Ibibazo byose kugira ngo bibonerwe umuti bisaba kugira ngo buri munyarwanda wese ibibazo by'u Rwanda abigira ibye, kandi duhaguruke kugira ngo twibohore. Kugira ngo dusobanukirwe n'ibi bibazo, turabanza dusobanure ubutegetsi bw'igitugu buri mu Rwanda, twerekana ko ari ubutegetsi bwihishe inyuma y'itegeko nshinga ryavuguruwe ku mayeri y'umunyagitugu wicaye hejuru y'u Rwanda,
nk'uwakwicara hejuru y'inzu yiyubakiye maze akiruhutsa ati nakoze akazi. Uyu munsi titwinjira mu ngingo zigize itegeko nshinga, nta nubwo dusubira mu byahindutse muri iri tegeko, kubera ko byanditsweho byinshi kandi by'ukuri ko nta mpamvu n'imwe yari ihari yo gukoresha referendum ngo haboneke icyuho cyo gutsimbarara ku butegetsi. Ahubwo turerekana amayeri yihishe inyuma y'iryo tegeko, amayeri yahindutse igikangisho ngo mu Rwanda ubutegetsi bwifitemo demokarasi, amashyaka menshi yahawe uburenganzira bwo kwandikwa, ariko ayo mashyaka yitwa ngo akorera mu gihugu ni amashyaka akorera mu kwaha kwa FPR, kubera yuko ishyaka ryose ritavuga rumwe n'ubutegetsi ntabwo ryemerwa mu gihugu, ndetse n'abagerageje kurishinga abo ngabo barahigwa bagafatwa nk'abantu baremye umutwe w'iterabwoba ugamije guhirika ubutegetsi mu rwego rwo kugira ngo ishyaka rimwe rukumbi riri ku butegetsi ribashe kwiharira ubutegetsi bakora ibyo bishakiye. Ngo ubutabera buratangwa, kandi mu by'ukuri nta tegeko rikoreshwa mu Rwanda, ryose ni amabwiriza ya Perezida wa Repubulika ashyirwa mu bikorwa. Ugufata ubutegetsi bwa FPR inyuze mu mivu y'amaraso ntacyo byahinduye, ahubwo byarushijeho gushyira mu kaga ubuzima bw'Abanyarwanda, aho guhera mu mwaka w'1990 amaraso y'Abanyarwanda yatangiye kumeneka kugeza n'uyu munsi, ndetse nyuma ya 1994 abaturanyi bacu b'abakongomani nabo bakurikiraho kugeza uyu munsi bagipfa basahurwa utwabo n'ubutegetsi bubi. Kuko ndetse n'amashyaka yari yaravutse mbere ya 1990 amwe yarayajimije burundu. Urugero nka MDR yasheshwe mbere y'amatora ya Perezida wa Repubulika yabaye mu 2003, andi yacamo ibice. Urugero nka PS Imberakuri ya Maître Ntaganda Bernard. Ibi byose ntawe uyobewe yuko ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi ariyo yayiciyemo ibice bagamije gushyira ku ruhande Perezida fondateri wayo Maître Ntaganda Bernard, hanyuma bakayihereza Nyirabunane ariwe intore ya FPR, akaba ariwe wifashijwe kugira ngo Perezida fondateri ashyirwe ku ruhande. Byose igira ngo ikomeze iyobore yonyine. Niyo mpamvu ibidashaka ko undi muntu wese cyangwa se indi parti politique itavuga rumwe na FPR, niyo mpamvu bayirwanya bivuye inyuma, ndetse n'ugerageje kubikora bakamuhimbira ibyaha bakamuta muri gereza, nk'uko bigenda bikorwa ku banyapolitike benshi ba Rashidi ndetse n'abandi benshi batandukanye, abanyamakuru bavuga ibitagenda bose. Niko FPR igenda ibata muri yombi, abatishwe bagafungwa. Kubigeraho FPR yabifashijwe n'igitugu kimitswe na perezida wayo, maze Abanyarwanda bagitiza umurindi batabizi. Ariko nubwo Abanyarwanda bagitiza umurindi batabizi, baracyumva
kandi barakibona buri munsi. Uwimakaje igitugu akomeza guhimba amayeri yo kugikomeza ngo akunde arambe ku ngoma. Ndemeza ntibeshya ko abanyarwanda bafashe umwanya muto bagatekereza imiterere y'icyo gitugu n'imikorere yacyo, ntibatinda no kubona ko kirangwa n'ibikorwa bibi, bityo bakihitiramo inzira y'ubutegetsi bubereye u Rwanda. Uwubatse ubutegetsi bw'igitugu afite uburyo yakoresheje, niyo mpamvu no kukivanaho hagomba ubundi buryo. Sina ngombwa kunyura mu ntambara. Nk'uko nabivuze, igitugu gishingira ku myemerere y'abaturage. Iyo abaturage bemeye ko kibakorerwaho bagaceceka bitewe n'uko babitswemo ubwoba, icyo gihe icyo gitugu kirakura. Iyo bakirebereye kirakomeza kigakura kugeza n'ubwo babona ko badashobora kukigobotora. Nyamara umuntu afashe umwanya agapima imbaraga zacyo akazisesengura, yakwibonera ubwe uko yakivanaho kikabererekera ubuyobozi bwiza kandi bukorera abanyarwanda bose ntawe uhejwe. Sindota ndavuga ibintu nemera kandi nzagenda nsobanura gahoro gahoro mu bindi biganiro bizakurikiraho. Ahangaha umuntu yakwibaza ngo igitugu cyubakwa ku nkingi, cyubakwa giti, cyubakirwa he? Muri make navuga ko igitugu cyubakwa ku nkingi y'iterabwoba. Hose ku isi imikorere ni imwe. Igitugu cyubakirwa ku musingi w'iterabwoba, harimo ibikorwa byo gucecekesha abatavuga rumwe n'ubutegetsi, babahimbira ibyaha. Urugero ni ibiri kuba ku mubyeyi wacu Ingabire Victoire Umuhoza, umubyeyi w'intwari, umubyeyi uvugisha ukuri, ijwi ry'abatagira shinge na rugero, ijwi ry'imibereho myiza y'abaturarwanda bose. Nta kindi uyu mubyeyi azira, ni ikosa rimwe gusa ryo kuvugisha ukuri, cyane ko ukuri kuraryana kandi ukuri kukaba kutemewe mu gihugu cy'u Rwanda. Twavuga n'abandi bagiye bagira akarengane nk'ak'uyu mubyeyi. Twavuze kuri Ntaganda Bernard, twavuga n'abandi banyapolitiki, Hakuzimana Rashid, twavuga n'abandi banyamakuru, abandi bantu bazi ibitekerezo byabo, Aimable Karasira, Ukuri Mbona. Mu by'ukuri iyo urebye usanga abo bose bazira ubusa, kandi mu by'ukuri muri demokarasi duhora turirimba, nta muntu wakagombye kuzira ibitekerezo bye. Mbese ubutegetsi bw'igitugu wawugereranya na wa mugani w'ikirura n'umwana w'intama. Uko wabigenza ko, uko wakwitwararika kose, iyo ikirura cyashatse kurya umwana w'intama, kabone nubwo kiba kiri kunywa amazi ya ruguru, umwana w'intama ari uri kunywa amazi yo hepfo, ikirura kivuga yuko umwana w'intama ari kugitobera, kikavuga ngo n'undi mwaka warantutse. Umwana w'intama ati nkagutuka nte ntaravuka ko ntari nakavutse. Kiti niba atari wowe ni mwene wanyu. Kiti oya ye keretse nihoreye. Uyu mugani nawugereranya na FPR n'abatavuga rumwe nayo. Nta kintu wakora kugira ngo uyinezeze, kuko buri gihe ibigomba ikubonamo ibyaha
n'ibitariho ikabiguhimbira kugira ngo igukure mu nzira. Ntacyo wakora ngo babure kuguhimbira ibyaha bigamije kukwikiza. Ikindi kandi ubutegetsi bw'igitugu bushyiraho amategeko ku nyungu zabwo bwite hagamijwe kuyakubitisha abo batavuga rumwe nabo, cyane ko mu Rwanda nta butabera nyabwo buhaba, kuko ubutabera mu Rwanda buyoborwa n'ishaka rimwe rukumbi riri ku butegetsi. Uko igitugu kigenda gikura cyangwa se gikazwa, abaturage barushaho kugira ubwoba ku buryo abategetsi basigara bakora ibyo bashaka, barenganya abaturage, kandi bakaba batemerewe no gutaka. Ubutegetsi bw'igitugu bukwicira umuntu ukaba utemerewe gutaka cyangwa se kumuririra, wabikora bikitwa ingengabitekerezo ya double genocide. Iki kintu cy'ingengabitekerezo ya double genocide gikwiriye kuzashakirwa umuti, kuko nacyo cyabaye intwaro FPR yenda ikoresha ikubitisha abantu, ibacecekesha cyane cyane mu bwoko bw'abahutu, abandi ikagenda ibahimbira ibyaha, gukorana n'imitwe y'iterabwoba kugira ngo abatavuga rumwe nabo bose bakurwe mu nzira. Igitugu cya FPR cyatangiranye n'uburyo yafashe ubutegetsi, ni ukuvuga mu maraso no mu miborogo. Intambara yatangiye mu Kwakira muri 1990, ishojwe n'inkotanyi, yateje urujijo rwinshi mu Banyarwanda, isobanurwa ku buryo bujijisha cyane, bayita intambara yo kubohoza igihugu n'Abanyarwanda, ndetse ndemeza ko n'abayirwanaga bo ku ruhande rwa FPR niko babyumvaga, ariko abenshi ntekereza ko bamaze kubona ko bibeshye. Abasirikare bayirwanye cyane, abo hasi wongeye ukayibasubizamo, ndahamya neza batakongera kwitanga uko babikoze, kubera ko ibyo bari biteze si byo babonye. Abenshi bari bazi ko bagiye kugira uburenganzira, bakamererwa neza, bakabona igihugu cyabo, bakishyira bakizana, ariko abatarayiguyemo bishwe n'abari bafatanije urugamba, abandi bongera guhunga igihugu bitewe n'inda nini y'abaje babayoboye, barya akaribwa n'akataribwa, bashaka kwiharira umutungo wose w'igihugu, uvuza akicwa cyangwa agatabwa muri yombi, ibyo bikarangiriraho. Abandi basigaye ubu barazwe intambara z'urudasha hirya no hino mu karere, cyane cyane muri Kongo, ku nyungu z'umuyobozi wabo w'ikirenga n'ibyegera bye, nka General Retired James Kabarebe, Jacques Nziza, Colonel Twahirwa Dodo n'abandi benshi, n'abandi bibyegera bye bafatanya kusangira umutungo w'igihugu ndetse n'igihugu cya Kongo. Abandi se bo bungutse iki? Sinkizi, kubera ibyaha byakozwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda byo gusahura no kumena amaraso y'inzirakarengane z'Abanyarwanda ndetse n'ay'abaturanyi bacu ba Kongo. Ibyo nibyo bituma Kagame ahorana ubwoba budashira, bitewe n'ibyo yakoze. Atekereza yuko ingoma zihinduye imirishyo, nawe ashobora gukurikiranwa n'inkiko. Ubu bwoba budashira nibwo igitugu Kagame ashingiraho akakidanangira, ahasigaye akagikangisha, kubera ko nawe ubwe azi ko umunsi yavuye ku butegetsi ko
ikizakurikiraho ari ugukurikiranwa mu nkiko. Ni nayo mpamvu jenoside yitabazwa hari hose, haba igihe ashaka imfashanyo mu mahanga, haba ashaka gukangaranya abanyarwanda bose, ari ab'imbere abahutu cyangwa se abatutsi cyangwa se ab'inyuma y'u Rwanda babarizwa mu mpunzi. Aho umuntu yakwibaza ngo mbese ese kurwanya ubutegetsi bw'igitugu ni icyaha cyangwa se si icyaha? Ubutegetsi bw'igitugu bwica abaturage, bukandamiza abaturage, butuma abaturage batishira ngo bizane, butabahereza umudendezo, busahura ibyabo, bubangaza, ubwo ni ubutegetsi buri wese akwiriye guhaguruka akarwanya yivuye inyuma. Kutarwana intambara ikenewe ni bibi kuruta guteza intambara idakenewe. Kugeza ubu n'umwana w'inshuke ntekereza yuko azi ubutegetsi bwa Kagame ari ubutegetsi bw'igitugu bubuza amahwemo abaturage kandi bunabica. Ubwo butegetsi nta kabuza bugomba kurwanywa kandi bikaba inshingano. Hari Major Mudasiru ntiyaremye umutwe utemewe, ahubwo yashyize hamwe abantu ngo barengere uburenganzira bwabo. Abagerageje kwishyira hamwe bose ngo barengere uburenganzira bwabo, banashyire mu bikorwa inshingano zabo, ubutegetsi bwa Kagame bwita uko kwishyira hamwe kurema umutwe w'abagizi ba nabi. Ariko Kagame yagaragaje ko ari we mugizi wa nabi, yica abanyarwanda n'abaturanyi babo, ahoza ku nkeke abanyarwanda n'abaturanyi babo, asahura abanyarwanda n'abaturanyi babo, agaragaza ubugizi bwa nabi mu mvugo no mu bikorwa. Imiryango mpuzamahanga yita ku burenganzira bwa muntu yarabigaragaje kandi ikomeje kubigaragaza. Ubucamanza bw'ibihugu binyuranye bwabikozeho iperereza, bwanzura ko ari umugizi wa nabi urangaje imbere abandi benshi, bumutega umunsi azaba yavuye ku butegetsi ngo bumukanire umukwiye. Ntaho byabaye ko ingurube yajora intama. Ntabwo umwicanyi, ntabwo inkoramaraso ariyo yakagombye gutunga urutoki abandi bantu bacira urubanza kandi nayo ubwayo izi ibyo yakoze. N'isoni ko wabona ingurube yajora intama, ngo intama ni inyamabi cyangwa se ngo iranduye. Ubwo FPR Inkotanyi yateraga u Rwanda muri za 90, ubutegetsi bwariho mu Rwanda bwabwiye abaturage ko batewe n'inyangarwanda. Ariko FPR iyo ishingiye ku ihame ryo guharanira uburenganzira bwayo, yiyitaga inkundarwanda, ari nabyo biri mu izina ryayo, patriotic. Ubwo burenganzira si umwihariko wa FPR. Kwirirwa Kagame yita amazina abarwanya ubutegetsi bwe, ibigarashya, interahamwe, ibifobagane, ntibyerekana ko yibagiwe ayo mateka. Byerekana gusa ko amaraso yamennye yihomye ku bwonko, akaba atagitekereza ko bikwiye, nk'uko binamugaragaraho iyo ari kuvugira imbere y'abantu. Kumenya ko umuntu nk'uyu ari umugizi wa nabi ntibisaba iperereza, umureba mu maso gusa. Kubera uko kwangirika, Kagame akeka ko guhoza mu kanwa igihugu cya Kongo n'u Burundi na FDLR igihe cyose avuga ku barwanya ubugizi bwa nabi bwe, bituma abona agacu k'abahamya haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Abaregwa kurwanya ubutegetsi bwa Kagame si abagizi ba nabi.
iyo ataza kubanza kuba umugizi wa nabi ntawuba amurwanya. Kagame rero niba wumva ufite uburenganzira bwo kurwanya umwanzi wawe utarindiriye kugira uwubaza, wikeka ko hari urusha ubushishozi, twe nk'ihuriro nyarwanda wowe n'agatsiko uyoboye tubafata nka ba rushimusi bayogoje igihugu, bityo natwe gutabara n'inshingano n'uburenganzira bidasubirwaho bidasabirwa uruhushya uwo ari we wese. Harakabaho u Rwanda n'Abanyarwanda. Urakoze nyakubahwa Comrade, ngira ngo nagusubiza ijambo. Urakoze rwose bwana Secretary ku kiganiro cyiza cyane tugejejeho. Rwose turagushimiye cyane. Nibyo koko ibintu uvuze ni ingirakamaro, abantu benshi barabibona. Buriya butegetsi bw'igitugu bwakandamije abantu, bwakandamije amashyaka ya opozisiyo, bufunga abantu, bwica abantu, buteza umutekano muke mu karere, bwayogoje akarere, ariko burya nta kitagira iherezo. Kandi rero iyi myaka irenze 30 buriya butegetsi bumazeho, murumva umwana wavutse muri 94 imyaka afite uyu munsi, ni umusaza. Kugeza n'uyu munsi rero kuba u Rwanda wagira ngo nta bantu biga bahari bashobora gusimbura Kagame, kumva ko Kagame ari we muntu ugomba kuyobora kiriya gihugu wenyine, ni ukuvuga ko nta bandi bize bari mu gihugu. Birababaje cyane rero. Kariya gatsiko rero ke bakorana na Kagame, uko bizagenda kose bazarangira nabi. Ni twebwe rero tugomba kubigiramo uruhare. Burya demokarasi ntabwo uyitoragura, urayiharanira. Ni twebwe rero tugomba kuyiharanira. Abantu bigira abantu ibindeba bakumva ko hari abazabibakorera. Ntabwo ari Abashinwa bazaza kubibakorera, ntabwo ari Abanyamerika. Ni mwebwe ubwanyu mugomba guhaguruka mukarwanya buriya butegetsi. Ubu kandi cyari igihe cyiza cyane cyo kurwanya buriya butegetsi. Nimukomeza kujya bamwe musigara inyuma, ntimufashe abandi, Ingabire agafungwa mukicecekera, ejo namwe nibabageraho muzabura ababatabariza. Niyo mpamvu rero tugomba guhaguruka twese tukarwana urugamba. Bwana Secretary rero, sinzi niba hari ikindi ufite wageza kuri aba Banyarwanda, noneho tugasoza ikiganiro. Urakoze nyakubahwa Comrade kumpereza uyu mwanya kugira ngo tubashe gusoza ikiganiro cyacu. Ngira ngo ntitwasoza tudakanguriye abayoboke b'ihuriro, inshuti zaryo ndetse n'Abanyarwanda bose bakunda amahoro na demokarasi, tubakangurira imyigaragambyo iteganijwe ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa karindwi k'uyu mwaka. Ndagira ngo mbasomere iri tangazo hanyuma tubone gusoza. Ubuyobozi bw'ihuriro nyarwanda RNC intara y'Ubufaransa buramenyesha abagize biro ya komite nshingwabikorwa y'intara ko batumiwe mu nama gatoya ubuyobozi bw'ihuriro nyarwanda RNC buramenyesha abayoboke baryo n'inshuti zaryo ko ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa karindwi 2025 hateguwe imyigaragambyo
igamije gusaba leta y'Ubufaransa ko igomba kotsa igitutu cyangwa se gusaba leta y'u Rwanda kurekura umunyapolitiki Madame Ingabire Victoire Umuhoza ndetse n'abayoboke be nta yandi mananiza abayeho. Tukaba dusaba abayoboke bose gutumira n'abandi bantu bakunda amahoro na demokarasi kugira ngo kuri iyo saa ku isaha ya 5 tuzahurire i Paris mu Bufaransa kugira ngo dufatanyirize hamwe kwereka amahanga akarengane, ibikorwa by'iyicarubozo, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje gukorerwa n'ubutegetsi buriho. Murakoze, muzaze muri benshi, murakarama. Urakoze cyane rwose gukangurira abantu kuzaza gushyigikira uyu mubyeyi. Ubwo rero ni hagati ya 5 kugera 8 aho bita Esplanade di Trocadero, Parvis Droit de Rome. Ku bazatega metro ni metro ya Trocadero. Bo turabategereje rero, muzaze mwabukere. Mbaye mbashimiye rero abantu mwese mwakurikiye iki kiganiro. Mugire umugoroba mwiza, abandi mugire umunsi mwiza bitewe n'aho muri. Ubwo naho ubutaha kuwa 6 ubwo tuzahurire Trocadero. Murakoze. Murakoze namwe.